Chief Executive Member ke Giant Hills Autonomous District Council, Uma Thombor Shiwan, mentakasi haka jing crunch kila patai kubo la penpau ke jing sngau kenten, halor ke jing sha kantor port ki jaka puta, jong ka council klem de yo jing pen. Kani ke jing sha kantor port da ka ba klong yu maulen ka jing pom tu ki dieng jong ka tanat forest ka council kala ja haki artali ki jaka kata ha sat sama plantation but ha thad Menri plantation hadien bala yo jingtem yakani ke executive committee a ring card ki officer ki let yar henen kasni shagite ki jaka batti maulan bat ke jaka pomtu yigidieng banlap ya ke jingshisha uma thombo ulong yakani ke jaka batti maulan ladap bandi da ka shnong sat sama shakaway ka contractor na Assam da ka bapenan kam da ka mining lease jong ka Assam Henry haba pet ya ka map ka ni ka jaka ka dangha papo port usam ka council shu ulong ka ni ka rukam ti maulan kala long ka bajur bha da ka bapenan kam da ki machine po shilom kat ba hathat menri kumbati thliu khnai ha ki babun ki jaka UCM habakali na secretary shnong kasat sama balay la di ya kateka jaka jong ka council klem yo ya ka NOC ula juba la le khnang ya ka ni na mar ka sarkar jala Meghalaya ka klem le ya ki jaka hakapon alor ka ni ka jingya lat jong ka shnong ka council kala rai ban khat hajar ya ki ha ka shpotrek mentau panai pan penti kana ya ka jaka ringkat ki kot islam ka isi kala let hiar sha thad menri plantation bat la lam umaulen bala lom thop bat ka jingpom tu yaki ding se ki ding sai kala long ka bajur bha ha ka te ka jaka ka council halor ka ni UCM ula krenshai baka council kam aila satya ya kum kini ban kan pencitam tingye ya kino ki badan kti hakani ka kam ula pentip ya umaulan bala depti la dep ban bat sis bat kumjo ya ki ding sai bala yo kam la letbu hamu kendur kerja to ka inspection yang ka setiap komiti adin udah ya iya ka komplain dan ka report na ki departemen yang ke forest wa ka encouragement lani ke jing le bom signal yang ki bru apo ki arteli ki taw yang i ko wi ko hapo ka site sama plantation mat ka wi ha ka that menteri plantation jadi nu da ya iya kan ka report na departemen da wan ra ya ka floor yang ke setiap komiti ya ke setiap komiti den tip ini pada ya penbagi wo ka surprise visit hakini ki arteli ki taw yo chemi ya ke jiskiat dan nin da lai full team yang ke setiap komiti da la no kongi na ka site sama da man po ha ta da james kit ya ka jing ti mo am ka jing ti mo new mo lain hapo ka area yang ka council te kate ka jing ti mo chemi to kat kamwa kali na tu ginang kra itu ongi ya ka ni ka jing kra to da dai da ka chilang sai sama tamaria tip ite teman ila pak kut iki di nokit kam yang chilang sai sama do wa chilang bang wanu to wanu sekretari tadi lu kali o teman ulam yu ong gamang ni ma ulang tip kat kan jing tip yang i teman ini to itau yang ke chilang sai sama jing ong yo dan i wan lai te lai kat kam ka map ko pengkrek kam da office the chemi wo kata ka hap ka po ka map yang ka council but the day ka chinang sai semale ya kata ka thau chodowi le ka kontraktor ko le po asap
bala pengkrek kami kita kejingti mulan kejingti ciap kejingti mo itu daga mining list yang ka asah untuk ke yang ka khalaya te haji nyetro kita teman nagalian ke yang ikam ke stip komiti ida arkat iwa kani kijing long bat kijing jia ka hakitau yang ka kitau yang ka council harap bunsin kamtam hagita kita go man bordar bal ugasam mem su nyawle ne mem patiau ki buruki wat nin le dang kali na sketri angaman halalo de tipi ugani ka tha to hap po ka map yong I ka council ile dai pi le ni kle le bi gani klem yo NOC pinaga ise council klem pan pi to ang thang I o che gani ta ole khana ini ma o yo I mau ler ke sarkar makhalaya I gibru ko em cepo asak ta ngami piyaman mi nong dai rim mi asah klam siao I sak klam yo desa tani benta kate tan nakaliang astip komiti nin daya bagi wa kalau do asmen wan wo to manager wo tunggi na chinong daya bagi nin wo khud biangki haka chpatre yang ni bna ya wan ra gi ya ki kot ki sla ki yo ki go kelim gi wo to ong gi ngani ka man go yong iga sinang sai saman te da kubur gi te bad da kular gi wo wan ha ga patrik wo ra ya gi ki kot isla ma nin da ong ki ra lang wo kot isla yang pi ne mau ra gi te man ha ga patrik kan ong gi mau ra ina wo wan sendet da pi gam ni te em yo pun kre te so ila pi hadu ga patrik tadem natuna sai sama te komplain te ya ba I had man po isi te man na go wi ni agenda go watro haite wa encouragement of the council forest te man da ya kalam ya kali ni ada kali ngai le du wan rai ni ha go wan go do encouragement mi no kita gi se oh da em dai ga thao da em ti mo da em wa kam te sa da I man khniar ise mare ti te ate ke de kan ko wa kamon wa chuan gi nong ki chuan gi nong pai gi nong yo wa hadu wa yo gi bru pun kra ile em wan ga report mar mari sedang mo temon I lain spek ini man chen yi sket da ra er ka lo ma temon yo hi sket wa te ka thao hap ko po yang council ma hap di ko mo ani kat kamu pagi itu mudah apa po yang ka council saya minta kita apa lagi tahap saya semua macam ijing kata tekam teh kam ong na kejing timo kam apa hagi tu kita yang council iwa rabun kejing kata atau agak teh saya semua to ada wan ra bila kemucin de gini gi pu cilom ban iru ong dagi kejing krek ga wada yo cerkai senai em dur lah nga wa ringi por wa krek di te hat menri temut kam teh man ago kam tu kam ti khne najarang lor itu ni ma umu lang halu ka man ka te temut lu mala em gi ta go darap bam gi cepo la ndai ko bun hi temut kam wa ti khne kam tu lor liar cebet dah ti ta kam te sa tak kita geding kamu man kate kimu dang nin chemi te geding te ni wo dep le de yo ek report but the pa buru wala likso de dep kso iki but the sisiki but the kau man kate yo kita geding sal do kit kiwa tu gibru de siau kita de yo kem kamu katu kan ngeri pa yo kita de bu iki ha mu gundur katela dang em iki sa stop iki